米多伦都鲁米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dalam ikansya kita topi papali no kawas ititaanan to palohai a romiat. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas. Ato maru sapasama no mita anini a romiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I ulit tusapuro pitu atsepang tsay kusapaw atusir suasa. Tapangaw nanay pahapinangan kako to tlatlutuan ako lalan. Kritlen kako parakat I marayasay lalan. Nahani aluman ko misa imuray I takwanan asa saan。诗篇27篇11节说：上主啊，求你指示我该走的道路，仇敌在窥视我，求你引导我走平坦的路。Saligagaw, anumitlutlo kita to nipahapinangan no kawas lalan I, nikapot jingda ititaanan. Matiya o marayasay kunini alalan jidihasay ko rakat ita. Nika Yumirias kita tu kawas I, o rumakatay tu kita I, masa hepfungay lalan。若我们遵行主所指示的道路，他就与我们同在，我们安稳行走，如同走在平坦的道路上。但如果我们离开了上帝，就如同走在崎岖的道路上。米多伦吉达，我们一起祷告。Umikliputay to orip no tamtaw akawas. Nanay pahapinangan iso kami to rarakatan lalan. Yo umisapuneray ko palutsot niyam amitlutlui. Jiri hatay ko rakat no niyam. Nahani mikapot kiso I tamyanan。看顾生命的上帝，愿你指示我们当走的道路。当我们谦卑遵行时，每个脚步就必得安稳，因为你与我们同在。Bagay ni I tatamaan nay angangan utapang si Yes Kristo mitolon. Amen。nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。